abueki kola tekere na irara ki mosingo iboiki ni ore asam amoru ochala la goletem etemu ora apolo kintore komiti la lupo katekere kana Moses engito nyesi anyara unita urianete nyini kanu aitemoki akironu elimiterebe ekenita moru ekaleke kunya jula ki moru ke iponesho edila mata ebonguni tonado ketana na imuru kana alwa sikine Bible ai kenyo edo etiti mori igoloro no beno edi kwenya chakana kina ngini kya kina ye ne peri kokwe ni sapata chaka kin elamit ajanti ngine peri ngini imora alemu da bili da chaka kina anyara chaka ina jiko kwen kokelo kiroko kya muru ke kirori George iso kapate keri pupuson elangiri nara chamur sobe Bible aneja la sobanera kirot na yenga kiti la sobanitunga na la kunde so e pokolo kiro la ko sitekeri kwa kini so la kunai eskalusi ademun abero asam amoru kede idwe lu anguri anete kes etoronatos amoru kede ake aswam sinei kokal kilo kite obuoga mara de masiralo samara konyebo ngangina era lem ne Bible kinga de Bible mana chokochoka kidoko ne Bible era medoe obuni jajanta lem na janda bibe dal mondu poteso dal stalus te kapa yango yeta kinete sudi chana ara de dum ngesi du boye te kere tuko kinge so de danu peli moina ke konko ni so mayisi konya ipo mabara anyu to rapa kini poide poya ngalo sengu kansa konya na ke bala ke jok to me kotali papa amata meri kinge se buna aluni kini toto mabari so mayne ne de ro papa e bon emera bun nyese buna aluni kini so ni jore kere nyesa ke tiun se bu emera buna eterni kine duebere sude dai duwe tai Mami tunga kai pajana keda ichie alamasi anu esoma kalo Akiron amata ngesa ya uteke se kala itoto litama ja ichoro na bakasi be so lipi mamusi lipi adote uso maiso konye merai lipi ya tama itete mkini kamunara kede Bible kwa na ichora ti elimo inete si ba dote ukuso anga singi na mama ya lipi na ilipe tesi bi kanyete kese tengi alo sete salo sitango kwa na down na gala ijakara kirono ura moru samu duele ko sa isho boyete duove ititingana ra misiri na gwaunu na kiro eroka kirono ngoi to libad ngara kina iso boyete duore ya miduelo so semero konyi masijo ilami jo duwe bibile da janin eduka kina beri duwe mine joko chuti konya iboidi boyete kesale mare merete ngese ya tune so kale keji emate kilo kite ponengo pongone lo taberi ne lo se balabelo so kilo Sam amorelo pete nyesi mamu abu tapas ekiko ai tepega kiro kerenu etepe sentere nyesi kobale be dodo kwara nyesi ai such a merit keda amata to iborolu aduaraka kere nerata bie akiro ne revise la lupoko bie automatic kerane isomata jong samara nyobo inenjo chaki golorono ibilibilei ajaniti iluasikine Bible pelekiti bojonyo amara belwa storinge berba gira pakene storinge bambere lolo konye e Bible chama itakisila ilot amenge belwa skitorda apolo ke sabaitosi kwa najo namba sabaitosi yo lokala that lo mumna bedange pegete ani bodo ngunu mamuji pega keren be jasa chamoto ichamuri ngese ngebe ai lote Bible kira bibila janti kai chaki golono keke edwe inyobo pelekiti yo nara baka lamiti jidwe nyobo pelekiti lamidwe mamete baka yuta koni beri yuti yoti bongo ya mata jon nyobo ina ke bongo ne mata tengal de kina mata jon nara pala ngai bu etapasa bila ipo baba keto do di po ya beru koni maria boje ki ala kira beru ko na je nyu abere ja dara butune ko tinyama am yipo ni ko nyobo do gara nyu ra koni kira akoni beru kide kale mamete kwana no beta lecture je baka ba lecture je chamuri jo chamoto Apelonani kanisa lo Prayer Deliverance Church a Golton Moses Onanyang lo lipa beruke amoru toma nyesi etoro narita amoru kanu ai mata keda emeret so jasi ne sumike wabi ananyu ni boni be puiko kungi no peda bunere boje tunga do mamera na soditi ne sina obukole kolobo bobu peda titingore ichwe kine togo dalo marakim
onyama bera kimi perikine to ngino obonguna ngina mambera ba pedo la mata o chaune tongana ni chutena lo soso kone keda pola ninga me kale jokotai na bongore biko kungina mata apoto ba ke kiro tepido bia ni bo ba anyu ni bonibe bale me baibuli elwate baibuli baiki babo kare titipo angare dwa dange na ada titipo kede baibuli ka janet debwa na kini golor na ngine keke aponi ko kuta kina moru ida si tomona relu amwakak akaulo elopeta chamunu adia karete ke kwape amera kanwa TV East Tolbert Edaiti Kongora District.